ikaze abakurikiye Impera Star. Ese koko Kongo irabisenye FDLR mu mezi 3? Amasezerano y'amahoro ya DRC n'u Rwanda ntabwo ari ukugurisha umutungo wacu. Bizagenda bite? Amasezerano y'amahoro y'u Rwanda na DRC natubahirizwa. Ibyo ni bimwe tugiye kugarukaho muri aya makuru mwakusanyijwe kandi mugiye kugezwaho nanjye Bahizi Jean Baptiste. Reka aya makuru tahere kuri inkuru ivuga ngo mbese koko Kongo irabisenye FDLR mu mezi 3. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda byashyize umukono ku masezerano y'amahoro bigizwemo uruhare na Amerika ku itariki 27 z'ukwezi kwa gatandatu 2025 n'umuhango wabereye Washington. Mu gihe gitegerejwe gusinya amasezerano hagati ya M23 na Kongo n'umuhango nawo uri bubere Doha, ariko se harakurikiraho iki nyuma y'amasezerano ya Washington? Intambwe ya mbere igomba guterwa mbere y'itariki 27 z'ukwezi kwa karindwi 2025. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda bigomba gushyiraho uburyo bwo guhuza ibikorwa. Ubu buryo buzakorana na komite ishinzwe gukurikirana izabihuriwemo n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe EU, Amerika na Qatar. Inama yayo ya mbere igomba kuba bitarenze ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa munani. Kuri tele hari ibintu bibiri byihutirwa. Icya mbere, guhagarika umutwe w'inyeshyamba z'abanyarwanda urwanya ubutegetsi FDLR. Icya kabiri, gukuraho ingamba z'ubwirinzi zashyizweho n'u Rwanda. Ibi bikorwa bigomba kurangira mu mezi 4 mu byiciro byinshi. Icyiciro cya mbere hazabaho icyiciro cyo kwitegura cy'ibyumweru 2 cyo gusesengura ikibazo, kumenya aho abarwanyi ba FDLR baherereye no gusangira amakuru hagati y'impande zombi. Hanyuma ibikorwa bizatangira amezi 3 yo gukuraho abo barwanyi no gukuraho ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda. Aha amakuru agira kuri RFI avuga ko operation ihuriweho na FARDC na RDF nayo irashoboka, ariko bizagomba gufatirwa ibyemezo n'ibihugu byombi. Hanyuma ku ruhande rw'ubukungu hateganyijwe indi gahunda. Kugeza ku itariki 27 z'ukwezi kwa 9, gahunda yo guhuza ubukungu mu karere igomba gutangizwa. Ikigamijwe ni ugushimangira ubufatanye ku mutungo kamere, ubucuruzi n'ishoramari ryambukiranya imipaka. Umutwe wa M23 ntabwo wigeze utumirwa muri ibi biganiro bya Washington, mu gihe mu mpera za 2021 n'intangiriro za 2022 wongeye kubura intwaro mu burasirazuba bwa DRC, wigarurira uduce twinshi two mu ntara ya Kivu, aho ingabo z'u Rwanda zakunze gushinjwa gufasha uyu mutwe n'ubwo u Rwanda rubihakana. Ikibazo cya M23 cyoherejwe mu biganiro bya Doha, aho ibiganiro bikomeje bigamije kugera ku bwumvikane hagati y'impande zombi. Avugana na RFI kuri telefone, umuyobozi muri Institut Ebuteri yo muri Kongo, Pierre Boyisele, yavuze ko amasezerano y'amahoro hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda bidasobanuye ko byanze bikunze ari iherezo ry'amakimbirane, nubwo muri amezi ashize hagaragaye igisa n'umutuzo. Uyu yagize ati M23 bigaragara ko yarushijeho kwiyubaka kurusha muri 2013. Ahantu igenzura ni ingenzi cyane. Birasa nkaho yagerageje gushyiraho ingufu zikomeye mu gutoza ingabo n'ibindi, kandi byo ni ingenzi. Uyu yagize ati M23 bigaragara ko yarushijeho kwiyubaka kurusha muri 2013. Ahantu igenzura ni ingenzi cyane. Birasa nkaho bagerageje gushyiramo ingufu zikomeye mu gutoza ingabo n'ibindi, kandi byo ni ingenzi. Ibi bivuze ko dukurikije amakuru dufite, mu gihe cy'ingamba zose zatumye habaho gufata ubutaka, ahanini ingabo z'u Rwanda nizo zabaga ziri ku murongo w'imbere. Kubw'ibyo M23 ntabwo byanze bikunze yerekanye ubushobozi bwayo bwo gukomeza amakimbirane kuri FARDC. Ubwo igisigaye rero ni ukureba niba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo izashyira mu bikorwa ibyo yashyizeho umukono wa Washington, ikitandukanya ndetse igasenya umutwe wa FDLR yakunze gukingira ikibaba no gukorana nawo, ndetse no kureba ibizava mu biganiro bya Doha hagati ya guverinoma ya Kinshasa na FC M23. Naho Therese Kayikwamba ati amasezerano y'amahoro ya DRC n'u Rwanda ntabwo ari ukugurisha umutungo wacu. Aya masezerano yashyizweho umukono ku wa 5 i Washington hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, yibanze ku mahoro y'Iburasirazuba bwa DRC. Ibi ni ibyatangajwe na Therese Kayikwamba Wagner, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika Iharanira Demokarasi
Demokarasi ya Kongo. Ibi Wagner yabivugiye kuri televiziyo y'igihugu RTNC, aho yashimangiye ko aya masezerano asaba kubahirizwa kugira ngo habeho amahoro ahamye mu karere nk'uko byasabwe na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump. Minisitiri Kayikwamba yagize ati, iyo habaho icyamunara, iyo biza kuba kugurisha nk'uko bamwe babivuga, ndatekereza ko twari guhera ku ruhererekane rutandukanye rwose, twari guhera ku kugurisha, ariko ntabwo ari byo twakoze uyu munsi. Kubwe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda byashyize umukono ku masezerano y'amahoro agamije guhagarika amakimbirane amaze hafi imyaka 3. Muri iyo nyandiko nta ngingo ihari ku bibazo by'ubukungu cyangwa se ku bibazo bijyanye n'amabuye y'agaciro ariyo y'ingenzi. Aya masezerano arasobanutse neza, ateganya rwose umusingi w'umwuka mwiza, aho dushobora no gutekereza ku kugaruka kw'abashoramari cyangwa tugatekereza no ku bukungu bwifashe neza. Kuri Patrick Muyaya, Minisitiri w'itumanaho n'umuvugizi wa guverinoma ya Kongo, yagize ati, amasezerano ya DRC n'u Rwanda ni indunduro y'umuhate mwinshi, icyakora haracyari byinshi byo gukora. Dukomereze kuri iki kibazo kibaza ngo bizagenda bite amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na DRC natubahirizwa. Benshi mu bayobozi b'ibihugu n'abanyapolitike batandukanye bakomeje kugaragaza ko bishimiye amasezerano y'amahoro yasinywe hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko yitezweho kuzana ituze mu karere. Ariko se bizagenda bite mu gihe hagira uruhande ruyarengaho? Ntabwo ari ubwa mbere u Rwanda na Kongo byakumvikana ku kintu runaka ariko bikarangira kidashyizwe mu bikorwa. Byagaragaye cyane mu biganiro bya Rwanda, aho hemezwaga agahenge ariko bugacya ingabo za Kongo zubura ibitero, ari nako imvugo zibasira u Rwanda zidashira. Amasezerano yasinywe hagati y'u Rwanda na Kongo i Washington arimo ingingo zitandukanye zigaruka cyane ku kijyanye no gusenya umutwe wa FDLR, gukuraho ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda, kubaha ubusugire bw'ibihugu byombi ndetse no kwirinda ubushotoranyi no gucyura impunzi. Imbere y'umunyamabanga wa Leta ya Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio, imbere kandi y'abahagarariye Qatar, Togo, umunyamabanga wa Afurika yunze ubumwe, Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yagaragaje ko u Rwanda rwiteguye kubahiriza ibigenwa n'aya masezerano. Ariko kandi mu ijambo rye Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yagaragaje impungenge ku byerekeye iyubahirizwa ry'aya masezerano, asaba ko Amerika yakomeza guherekeza impande zombi mu rugendo rwo kuyashyira mu bikorwa, ngo kuko atari ubwa mbere hasinywe ibintu ariko ntibyubahirizwe. Yagize ati, tugomba kwemera ko hari ugushidikanya gukomeye mu karere kacu no hanze yako, kuko amasezerano yabanje amenshi atagiye ashyirwa mu bikorwa. Nta gushidikanya ko urugendo ruri imbere rutazoroha, ariko ku bufasha bukomeje bwa Amerika n'abandi bafatanyabikorwa, twizera ko tugeze ahantu hadufasha guhindura ibintu. U Rwanda rwiteguye gukorana na RDC kugira ngo rushyire mu bikorwa ibyo twiyemeje. Nyuma yo gusinya amasezerano, Minisitiri Nduhungirehe na mugenzi wa RDC Therese Kayikwamba Wagner bakiriwe na Perezida Donald Trump wa Amerika. Mu ijambo Nduhungirehe yavugiye muri White House, yongeye kugaragaza impungenge ku bushake bwa RDC bwo kubahiriza amasezerano, asaba Trump kuzababa hafi. Yagize ati, urakoze cyane Perezida, uyu ni umunsi w'amateka, kubera ko ari ugusinya amasezerano y'amahoro hagati ya Kongo n'u Rwanda mu kurangiza amakimbirane amaze imyaka 30. Mu bihe bishize hari uburyo bwinshi bw'ubuhuza bwabayeho, ariko nta na bumwe bwatanze umusaruro. Yakomeje kandi agaragaza ko impamvu ubuhuza bwa Amerika bwatanze umusaruro ari imikorere myiza y'ubuyobozi bwa Trump n'izindi ngingo nshya zashyizwe muri aya masezerano. Yagize ati, twizera ko hari ubuyobozi bwawe no kwiyemeza kwawe muri uru rugendo, ariko kandi no kubera uburyo bushya bwajemo ikijyanye n'imikoranire mu by'ubukungu, ikintu cy'ingenzi cyane kizafasha u Rwanda na Kongo gukorana, kuko iki ni igice gikize cyane, gifite ubucuruzi bwambukiranya imipaka, gifite amabuye y'agaciro n'umutungo kamere. Nduhungirehe kandi yashimangiye ko aya masezerano azatanga umusaruro Amerika nikurikirana ishyirwa mu bikorwa ryayo. Yagize ati, Amerika nikomeza kuba hafi y'u Rwanda na Kongo, twizera ko tuzagera ku mahoro arambye. Kandi nk'uko mugenzi wanjye wa Kongo yabivuze, ni ingenzi ko Amerika ikomeza kwiyemeza, kubera ko uyu munsi twasinye ariko dukeneye gushyira mu bikorwa ibyo twasinye kugira ngo
twinjire muri iki cyerekezo gishya mwavuzeho cy'uburumbuke, kugira ngo kandi dusarure inyungu z'ubukungu zishingiye ku mahoro. Kugira ngo iyi gahunda y'umukorane mu by'ubukungu ishyirwe mu bikorwa, ni ingenzi ko Amerika iherekeza impande zombi mu ishyirwa mu bikorwa ry'ibyo twasinye, kubera ko mu bihe byashize twasinye amasezerano menshi. Twizeye ko hamwe n'ubuyobozi bwawe na Amerika tuzagera kuri iyo ntego. Ariko kandi uretse Minisitiri Nduhungirehe, impungenge ku ishyirwa mu bikorwa ry'aya masezerano ryanagaragajwe n'abanyamakuru bari bitabiriye uyu muhango. Umwe muri aba banyamakuru babajije Perezida Trump ikizakorwa mu gihe aya masezerano yaba atubahirijwe. Trump yagize ati, tuzakorana nabo kugira ngo bishyirwe mu bikorwa. Bo ku giti cyabo bashobora gushyira mu bikorwa aya masezerano, ariko tuzabashyiraho igitutu kugira ngo bishyirwe mu bikorwa. Aba ni abantu babiri bashoboye kandi bazabikora. Barabizi ko bagomba kubikora, kuko bitagenze gutyo hazabaho ibintu bibi. Iki kibazo kandi cyongeye gusubirwamo n'umunyamakuru Hariyavana Velas wasabye Trump kuvuga ikizaba amasezerano natubahirizwa. Mu gusubiza, Trump yagize ati, navuga ko nibatabyubahiriza hazabaho ibihano bikomeye, ariko kandi ntabwo ntekereza ko bazabikora. Ariko nibaramuka babikoze, dufite ibihano bikomeye by'ubukungu. Byitezwe ko mu kubahiriza aya masezerano hagomba guherwa ku ngingo yo gusenya umutwe wa FDLR, hakabona gukurikiraho ubwirinzi bw'ingenzi. Bivuze ko ingingo ya kabiri itakubahirizwa, iya mbere itararangira. Guverineri wungirije wa Kivu y'Amajyaruguru igenzurwa na FC M23 Willy Manzi ni umwe mu bagaragaje ko batumva uko FARDC izasenya FDLR kandi iyirusha imbaraga. Yagize ati, abashyigikiye FDLR bashobora kuba bari mu kiriyo. Muri iki gihe ubutegetsi bwa Kinshasa bwasinye ubutumwa busa n'ubudashoboka bwo kwambura intwaro umutwe ufite imbaraga kurusha igisirikare cya Kongo ubwacyo. Naho i Rubavu, FPR yaremeye umuryango wahishakiye wapfiriye mu bikorwa byo kwiyamamaza. Umuryango wa FPR Inkotanyi waremeye ibintu bifite agaciro ka miliyoni 33 abo mu muryango wahishakiye Mutoni wapfiriye mu muvundo ubwo yarimo kwamamaza umukandida w'umuryango wa FPR Inkotanyi mu karere ka Rubavu. Abo mu muryango wa Nyakwigendera bashimiye cyane uyu muryango wakomeje kubaba hafi, ukabubakira inzu, ukabagurira isambu, ndetse ukanabaha amatungo magufi, byose hamwe bifite agaciro ka miliyoni 33. Nyakwigendera ahishakiye Mutoni yitabye Imana ku itariki 23 z'ukwezi kwa gatandatu 2024, mu gihe abandi 37 bakomeretse ubwo abantu ibihumbi basohokaga haberaga ibikorwa byo kwamamaza umukandida Paul Kagame wa FPR Inkotanyi mu murenge wa Rugerero mu karere ka Rubavu. Icyo gihe rero byatangajwe ko abantu barenga 250 bari bashyigikiye umukandida wa FPR bari baje mu gikorwa cyo kumwamamaza, ndetse abanyamuryango ba FPR biyemeje kuzafasha umuryango yakomokagamo, kuko umubyeyi we yari asanzwe atunzwe no guca inshuro. Umubyeyi wa Nyirandegeya witwa Emerita yashimiye cyane chairman w'umuryango wa FPR Inkotanyi Paul Kagame uburyo yamugiriye neza. Yagize ati, ndashimira Paul Kagame uburyo yangiriye neza nyuma yo kubura umwana wanjye ahishakiye Mutoni. Nubwo yapfuye bamfashije kumushyingura nk'intwari, angejeje mu nzu nziza irimo amashanyarazi kandi ntayo nagiraga, nta murima nagiraga, none ngiye kujya mpinga. Mugende mumubwire ngo azahore ku ngoma. Umukozi wa kompanyi icuruza amabuye y'agaciro yitwa Komenyabu witwa Mugiraneza n'abagenzi be bavuze ko bababajwe n'urupfu rwahishakiye. Yagize ati, byaratugoye kwakira urupfu rw'umwana muto nk'uriya twakoranaga. Umuyobozi w'akarere ka Rubavu unahagarariye FPR Inkotanyi muri aka karere, Murindwa Prosper, we yavuze ko kubura umunyamuryango nka ahishakiye ari imbaraga umuryango we wabuze, ndetse basabwa kuba hafi. Yongeyeho kandi ko ibyo umuryango wahishakiye wakorewe ari igisobanuro cy'uko FPR Inkotanyi ishyira ku isonga imibereho myiza y'abanyamuryango n'abanyarwanda muri rusange, kandi banejejwe no kubona umubyeyi wahishakiye yaragaruye inseko nyuma yo kubura umwana we ntawe biturutseho.
Amakuru ya none tuyasoreze kuri uyu munyamerika w'icyamamare umuhanzi Beyonce. Nyuma yo kurokoka impanuka yarakoreye ku rubyiniro yagize ati iyo ngwa nzi ko mwese mwari kumfata. Beyonce yagize ikibazo ubwo yari ku rubyiniro mu bitaramo byo kumenyekanisha album aheruka gushyira hanze, album yise Cowboy Carter. Imodoka yararimo ubwo yari mu kirere yaje guhengama hafi yo guhanuka. Ibi byabaye ubwo Beyonce ari mu gitaramo cye muri Houston kuwa gatandatu ku itariki 28 z'ukwezi kwa gatandatu ninjoro. Ubwo imodoka yari yicayemo yatangiye guhengama iri hejuru mu kirere. Imodoka y'umutuku yo mu bwoko bwa Cadillac yari ihagaritswe ku migozi ndetse iri kuzamura uyu muhanzi hejuru y'abafana ubwo yendaga gusoza igitaramo cye. Ubwo yari ayirimo iyi modoka yatangiye kugenda imanuka ku ruhande rumwe, bituma Beyonce w'imyaka 43 afata ku ibendera ryari ririho ngo atagwa. Ibi byabaye ubwo arimo kuririmba indirimbo 16 Carriages. Uyu muhanzi rero yahise abwira abari bari kumufasha guhagarika iyi ndirimbo vuba byihuse. Abafana bumvikanye bavugira hejuru ubwo babonaga ibibaye, ariko nyuma bagakoma amashyi ubwo uyu muhanzi yamanurwaga buhoro buhoro ku butaka abasuhuza kandi aseka. Ahita ababwira ati iyo ngwa nzi ko mwese mwari kumfata. Abafana benshi bahise bashyira ayo mashusho kuri interinete bagaragaza uko byagenze muri uwo mwanya wahamuye abatari bake. Bandika interuro ya Beyonce yabaye kimenya bose. Interuro igira iti somebody is getting fired, bivuga ngo hari ugiye kwirukanwa. Amagambo yavugiye ku rubyiniro mu 2010 ubwo habaga ikibazo cy'amatara nabwo ari kuririmba. Parkwood Entertainment ni sosiyete ya Beyonce yavuze ko habaye ikibazo cya tekinike cyatumye imodoka imanuka nabi, ariko bishimira ko nta wakomerekeye mu bibazo byavutse. Ariko kandi si ubwa mbere Beyonce ahuye n'ikibazo nk'iki cy'ibikoresho by'ibyuma mu bitaramo bye. Muri uru rugendo rw'ibi bitaramo bitangira, hari robo yagombaga kumusukira ikirahure cy'inzoga yitwa Sir Davis Whiskey, ariko ihusha hisuka. Hanyuma kandi no mu rugendo rw'ibitaramo yise On the Run Tour yakoranye na Jay-Z mu 2018, ibyuma byari biri kumuzengurutsa byarahagaze, bituma Beyonce asubira hasi anyuze ku ngazi kandi yari yambaye inkweto ndende. Mu minsi yashize kandi Beyonce nabwo yavugishije benshi ku mbuga nkoranyambaga nyuma y'aho ipantaro yari yambaye mu bitaramo byo kumenyekanisha album yise Cowboy Carter iguye ari i Londres mu Bwongereza. Amashusho yasakajwe ku mbuga nkoranyambaga na bamwe mu bitabiriye iki gitaramo agaragaza Beyonce ari ku rubyiniro n'ababyinnyi be ari kuririmba indirimbo yise I'm That Girl. Ipantaro yari yambaye ikagwa. Uyu mukobwa arunama gake gake agafata ipantaro akongera akayambara, mu gihe ababyinnyi bakomeza kubyina nkaho nta cyabaye. Iki gitaramo cyo muri Houston mu mujyi wa Texas aho uyu muhanzi akomoka cyari cya 23 muri 32 bigize urugendo rwe rwa Cowboy Carter ruzasorezwa i Las Vegas mu kwezi gutaha. Munyemerere tubashimire mwese mwari mudukurikiye. Amakuru yacu yo nakagaruka. Mugira umunsi mwiza, muhahe muronke.